shonga ikireje kurigirira misayito arebaho inyumaho ekwatagine no kwasara amashita twagumuzamo ejeshaha turi ahari St Kizito Preparatory Seminary aha amurebshuri kandi twine Reverend Father Paul Kuruga Rector wa Seminary twendaganiraho nawe aha shongezo kwatagine n'amashitaga kamanyisoki nangwa tumanyeho na bumwe bitakubentumanya obwiro obu obutiriyo ntwirira omuri Pasika otireho na nuko abakristo bashimiye kutwaza umbiro. Reverend Father nakwakira live aha tayari weste shaye jo makura gensho ubare munonga programa nko kuwanshaba okushoborera abantu okongera amakuru gutwareba erizoba omwitwarire turyambarara Archbishop yaba na hasrama jita agutukosomwe Kiliziya Katolika kana na za diocese zindi zakora umukoro ogwe ningamba gukora nyensha kare eiba kwamba hasarra amajitaga emiringo 3 mbahasarra amajitaga barwire bahasarra amajitaga baronde rero bakorana n'amajitaga Krisma umajitago nagutukosomwe Kiliziya mwaka gwona ogwa kalenda ye Kiliziya rero amajitaga barwire go babanza kuhasarra nugo tukosa twabantu tayera barwire turiko basiga turiko bagumya kandi gabihona neve byabo amajitaga baronde ikigamba baronde umurujungu na catechumens aho kwambete bekanso kutaha umukeleziya Katolika babano babatizubwa agwa n'amajitaga baronde rero amajitaga Krisma n'amajita agahasara gahasara nabo kwamba babatizubwa gahasara basosordoti gahasara maramizo mbwenu n'amajita makuru munonga umukeleziya Katolika mbwenu buri mwaka ba bishop omuzadayisise zabo nababano bagahasara nabagahereza umugisha bishop na itana n'abasosodoti bona omudayosisi ngo kutware babona abasosodoti nibija bavugana na Archbishop omukeleziya yabo ninga Archbishop omukeleziya yabo ahasara amajitago rero mbwiro obundi yakubene korwa nyensha karaharwa kanoro kwera kunkabo kugira ngo abantu mbambarwa myanya tari yamwe nemwe za diocese zijya kutaho izoberi aharwa kashatu kugira ngo abasosodoti bije babasegaruko myanya yabo yobuhereza nahabwe cyo umburyo burubwe byakubene bibaho urwakana urukwera abo kwarwakana urukwera Yesu Kristo nubwo akora amasakaramentu abiri makuru munonga isakaramentu ya Eucharistia na ndiri ya ordin ningashiri y'ubusaserdoti nahabwe cyo rwakana urukwera ngato kuturiyo mu week ya hamuheru ya yobwire bwekisibo eyibeta hore week ningasi isabite rukwera urwakana urukwera urwakatana urukwera narwa mukago rukwero wa mweno rwa ruteramira mpasika omwekereziya ntibireba mukebiro bukuru munonga bunonga ebukendera obwire bukuru bwekisibo. Father nanyenda kubuza yego okusiba na mnonge kisibe cyite cy'abakristo nichendera ryari akando turabire muna no muryebe bere byasigarayo okuza umpasika ntureba biha natwega biha nkabicuza Kristo webare munonga tukatandika kisibo twayashabiju urwakashatu urwiju Ash Wednesday ekisibe cy'inchugumizamo okusya urwakatano urwa weekage abako yoruma kumyana wabarakoraga kuri yakusya urwakatano oyihamu za Sunday tukuzubara nabwo ekisibo nichendera urwakatano urukwera tabantu tamuzo musharaba irizo bari urwakatano rya weekage je mu etweta wice rukwera ekisibo mbwo cyo kubanchu rero urwakatano tamuro musharaba turuganga na Yesu Kristo urwa mukaga tsibo umuntu kuyo kufa kwa Kristo na n'urwa katano rero ecuro cy'urwa mukaga ecuro tubateramire Easter ningashi vigil obwo shoma misa yo mutano yo kwakira enkuru yo kuzoka kwa Kristo bahasara itabaza ningashoro mu rwa Pasika bartaho obumanyiso bukoreka ngo Yesu akaganga mahutage bahasara mizi mbwenu tubantuhendera ubwirobwe ubwekisibo turukushemererwa no kuzuka kwa Yesu Kristo. Reverend Father wagamba chiro cha Easter Sunday twenda kumanyikire cyanye nchakare orwakana Holy Thursday nibihe byabireho na mnonga mu Bible narishi mukushomeso mukeleziya kandi abakristo bine kureberaho na no mbwirobo barukubaho magaragabo webere mnonga kuko nagambira ngo kisibo nkiza kuba nshendero wa katano nyensha kare orwakana ekitukuza kuza munonga
ni amasakaramentu abiri, isakaramentu ya Eucharistia ninga shobu Yesu Kristo yakorera entumwa ze cyashuro y'amaragane bakaza hamwe akabagambira ebigambo byahamuheru atogo no mbiru gwanje ogurahebweyo ahabwanyu egineshagama yanje irahebweyo ahabwanyu akabasibura aketebekanisa okutanduka urugendo rw'okuganga orw'ukwayamagarage nahabwe cyo nyensha karentije kamasakaramentu abiri ya Eucharistia umwene chitwe kutokushembera obundi omurumo rwanguhira abantu baburijo rero na n'obusaserdoti obuyataho isakaramentu ya ordini kugira ngo abasaserdoti bono umunsi yona Yesu Kristo akabatsigire ekereziya ngo bagumeyo ekitambo cya Kristo ekyo kwihayo bakushemera abantu ekitambo cya misa abukwa buri kitambo cya misa Yezu naba nayihereza abantu omu isakaramentu ya Eucharistia. Yes, hariho ekinkwe turukwirira okuhendera ikireke cyo rwaka no bwira bwinji ntwura ngo harimo kunabise byere okuziye byere byabegesubwa be kakaka nkamanyiso kimbwene webare munonga kuko nagamira ngo kabiri cyashura y'amaragane ukabaguryo mugenzo bwo kusibura arukwebundika aboko migenzo y'abayudaya omuntu twabone nko mugenyi wamani umuringo gukumureka kugira ngo wamushemererwa munonga uko mutera kacucu mbwenu kakaba kariye kamanyiso kokoreka rukundo eyo kwebundika kugira ngo mukama we njo karebera hino yagiye kunabisebyera tumazima tiwa kubino nabisebjere ninyina kubino ngo nabisebjere mwene koko kushango ino mugenyi yaruganka hari omwinirifu borinji okiza kumunabisatinga atubukuru bwoyine reka mbe ninye nakunabisa nahabwesho kakaba kariya kamanyiso kokoreka rukundo ahantu mwaze no harabe omumuruba yabe naza kumwehindukana olija kamurebya konka kana abakunda nahabwesho nuko kamanyiso kako nanumwekereze na hati tugira abantu abatebekanisobwa bareba bana bisubwe bigere okwenda kutizye cyabireho ahizobere nyemyano wanje nandakoro kwa kunabisebjere Father turukuhendera obutumwa bwawe bwamheru na mnonga bukwatagire na Pasika n'abakristo kubine kwetwaza ombwiro bare munongo obutumwa bwanje bwahamheru ni manyango munso mutwine mwedini nyingi konka twine muna ndini nyingi ez'abakristo da Christians so obwiro buno bukuru munonga habwabo nawo bakwa bari abedine zindi nahabwe cyo butumwa bwanje ahabwa abantu bona bicuzo mu Kristo turiyo mbwire bwa esabite rukwera Holy Week nimbe hanangereza ngo batereho nko kubaru kubasa ubundi umuntu ari mu kusibe bire bituhendire ebituhereze atebe byasigara bice asive obataka kozire cikurwa cyembabazi obwiro obumbere byasigara bice ashikore obirataka shabire munonga prayer atakashabire munonga mbwenu obwiro bwashabe munonga kandi shukuru munonga reka abantu batoreba mu Kristo ifu ya Christians kutare turi aba Kristo twena reka umuntu twara kubugane arebe mu Kristo omitwarize yawe omigambire yawe ombinte byo kuba nokora nko mwicereza ruhanga nko mwicereza Kristo nimbendeza istanungi na nemigisha ya mukama bale mnonga Reverend Father Paul kurga kano kutwakira omuseminareji urukureba tayari Western makura genshonga tawaturi ahari St Kizito Preparatory Seminary umurebshuri twine Reverend Father Paul kurga turukugamba aha hashtag twareba ngahasirwe rizoba kandi nebitorecerire Pasika ninjira adera eshongeje wajuhura ngo bunubwo bwire bukoreba kangu wasiba ibebere byasigarayo kandi no kureba kangu agumza munokora ibikorwa birungi. Back to you Adela in the studio.